Ustaz Azhar Idrus baca kitab ni. Ilmu salah satu daripada ilmu alatnya ialah kamu mesti kena tahu ya, ilmu sarafnya, ilmu nahwunya, ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya, ilmu bayan. Kalau anda tidak tahu tentang bahasa Arab mendalam, anda tidak layak ya untuk ya mengupas soal-soal ilmu. Ilmu saraf ini ilmu yang tentang atau perbuatan. Kalam ni tiga je. Al-kalamu huwal labdul mufidu bil wadai. Maksudnya tiga. Pertama iaitu perbuatan, yang kedua isim, yang ketiga huruf. Itu saja. Yang perbuatan itulah panggil ilmu saraf. Ulama ni dia karang kitab dia ada dua saja. Sama ada berbentuk nasar atau berbentuk syair. Tentang saraf. Perbuatan manusia ini ada 14. Lepas tu dia daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabtu, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. 14. Itu saja beribu-ribu bait tentang tasrif duduk situ saja. Dalam kitab Jurumiyah dia kata al-kalamu wal labdul mufid bil wadai. Nampak? Al-labdul murakkabul mufid bil wadai. Kalam-kalam itu ialah lafaz al-labdul mufid. Al-labd murakkab, lafaz yang murakkab yang memberi faedah dihantarkan dengan bahasa Arab. Itu kalam nasar dipanggil. Kalam nasar maksudnya bacaan biasa. Tapi ada satu lagi dipanggil kalam itu syair. Syair ini pun juga banyak daripada kalam-kalam ulama. Kitab ulama. Antaranya kitab Alfiyah Ibn Malik. Kalamun labdum mufidu kasdakim wasmu wa fi'lun summar harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Mustafilun dia bait dia tu ulama tengok ombak. Ada bagi jadi syair. Dalam fiqh pun ada syair. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu fa ta'atun mimman ta'ama wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlu bina'i fawqa mawjin yud'alu. Barang siapa yang melakukan amal tidak belajar, biasanya amalnya akan rosak, tidak diterima. Siapa mengerjakan amal dengan makan harta haram, sama macam buat rumah atas ombak. Lagi